Assalamu alaikum Kırgızstан YouTube kanalının görüşçüleri. Talas облысы Талас шаарында бүгүнкү число 22 февраль. Уйлардан тартып көрөсүз туугандар. Уйлардан тартып көрөсүз. Видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Муну канча досуз баке? 100 болсо берем. 100 болсо. Жаңы туган канча литр сүтү бар? 10 çaktı litr öyle. Kançantısı? 6-7. Bununuz? Kızır, bu da sağım. Kızır. 110. Telefon numarınızı aytыңыз. Kıtır Bey alsa. Video жақындарың біреуін бересіз бе? Керегі жоқ. Қаншаға кетті? 140. 140 sodalı. Boz. Şu uydu 165 bin son değil. Kaçıncı doğdu? 5. balası erkek. 5. balası. Kaçakan? Jelinleri жақшыkan. Toplu erkek. Bolor basa kança beke? 165 başı. Bolor Kança litr sütü menen? Sizler satып alsa. Böyle. Telefonunuzda aytasız mı? 707 707 men 24 24 89 48. 89 48 ya. Kızıkkanlar bolsa çalı öresler onda. Sodanız boz ne? YouTube Bayke bazı kança ken? 155. Sorpa urgaç erkek. Urgaçı. Kançançısı? Ekinçisi. YouTube'da. Ава, YouTube'da ne? Ақшасын бермейді тапқан дейді. Ақшасын бербейсің бе? Набора сисмаға өресіз қой деймін ақшасын. Мен систігін бекер тартып беріп отпаймын ба? Қанша бұныңыз? Бұныңыз қанша? 250. 250. Адамдар өтелен аңылып ұрды. Ақшасын бербейсің бе? Байкең. Қанша дауыс байке? 110. Қаншаншысы? 5-шісі. Жақшыкен. 110 мың сон. Боз үйлер. Жаш қонайындар. Beşti? 3'tü tuğan. 3'tü tuğan. 110 bin son. Boze? Keçirek koyayım. $240 bin son dedi. Tuğanlar hoşu boyu. Ayağı jelindi ülken mi? Torpa uğurga çıkan. Surağıl otkan bağısı 240 bin son. Sodalaşı jolları var deydi. Şef, telefon numarınızı veresiz mi? 507. 507 menen 94. 94 72 94. 72-94 kızıkkanlar bolsa çalып бересиздер. Birinci tuğut Kunayın men. Erkek torpoğu menen 150 bin so'm surap atат. Telefon numarыңызды айтасыз ба? Айтыңыз. Айтыңыз. 150 сұрап тұр. 55. Айтыңыз, номеріңізді айтыңыз. 999. 999 мен 39. 39 40. 40 150 bin so'm. Дағы содалашы жолдор болобу? Болады. Жақсы. Содаңыз болсын анда. 130 bin so'm. Боз үй. Қачанчысы бұл? 3-чү туут мен. $130 bin so'm. Aleykümselam. 150 bin so'm dedi. Torpa urgaçı erkek mi? Urgaçı. Urgaç torpa men. Telefon nomeri aytasız mı? Telefon nomeri. Erkin mi? 703 menen 81 42 60. 81 42 60. Kızıkkanlar bolsa çalып бересиздер. Bu birinci balası bunun. 140 bin so'm. Değil. Büyüden Urgaçı erkek be ben torpa. şeyden aldım Urgaç'ı. Urgaç torpa menen Var. 140 bin so'm. Kunayın. Bunu özmüşüm.
Kança kalası? 30 Бирди же экини тууган. İçirip gör. O süt içet. Buna bunu yemet. Ne kalasın? Айтарыз, bunu versin. Ne kılgın? Buyursa uylарды тартып бердик туугандар. Эми buyursa торпоктордон баштайбыз. Эркек ургачы букалардан видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар туугандар. Мээнетти баалап дегенди. Эже канча буларыңыз? 55 ургачы. 55. Биягыңыз. Я 67. Эки оттең ургачы. Kaç? Ургачы 67ден. Жакшы соодаңыз болсун. Канча дос? 56дан. Ургачы? Ургачылар 56 миң сомдон. Bununuz? 70. Urgaçı? 70 ming so'm. Bulacağınız? Erkek. 60 ming so'm. Жақсы. Bulacağın kısqa nusxa tartып бересіз. Оңдар қолыңыздан келишинче. Қанша дос байке? 80. Urgaçı? 48 ming so'mдон. 48 ming so'mдон. Жақсы. Kaça dot? 55. Urgaçı. 55 ming so'm. Görürüz. Yetilip görürüz. 48. 48 ming so'm. Urgaçı. Narxınız? 60. Urgaçı. Жақсы. Bunuzu 48, bunuzu 60 ming so'm. Жақсы. Жалаң ургачылардан 53 миң сомдон болуп тур. Канча дос байкес? Ya. 53'ten sonra. Ургачы. 53 миң сомдон. 50'den. 50ден, не? 50ден. Жақсы. 55 миң сомдон. Ya. Ургачылар 55 миң сомдон. Каба? Кыргыз жарнама деген канал. Канчадан аттар? Жарнамага мына многуну тартып туруп кое берсең мына Эми базарда оңдо болгону мына баткакты болды, азыр айтабыз байке. Кес, моң баланы айтып коңузчу биринчи. 52. 52ден. 50. Бул 50. Бул 52. Базардын байкенин суранышы менен базардын немеси, состояниясы негизи. Акчаны алат, бирок жамгыр жаагандан кийин, кар жаагандан кийин ушундай көрүнүш. Канча дот? 56дан. Ургачы. 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 Ургачылар 56дан. Эл акча бербейишти де. Канчадан? 80. Тугам, туйлек. 80 миң сом. Жакшы. Канча дот? 45 ургач. 45 миң сом. Канчадан дот? Кайны? Не? Бул жагы сиздики. Канча багасыз? Я. 45ден. Незин билген жоксуз го балаларын? Ой, базайын десең жалкада. Балалар канчадан? Ургачы 50 миң сомдон. Ургачы эркек. Ургачы 45 миң сомдон. Канча? 58. Erkek mi? Urgaçı. 58 mi? Erkek takta duruyor. Takta duruyor. Bol anını tarta olsa. Kaça da Osman ya? Şep. 50. Urgaçı. 50 ming so'm. Kaça da olası? 65. Erkek. Erkek. 65 ming so'm. Erkek kaça kan? 48. 48. Erkek. Kaça kim? 65. Erkek. Erkek buka. 65 ming so'm. Жақсы. Ne kanal ele bunu? Kırgız jardama деген канал. Шеп, моң балаларын айтып коңузчу. 15'ten sonra. Ургач эркек. Эркек. 55ден. Келе.
Telefon numarangizdi aytasizmi? Telefon numarangizdi aytasizmi? 702 96 10 08. Qiziqqanlar bo'lsa 55 ta yillik tushib berasiz. Bo'ldi. Qanchada o'tishib? Urg'achi. 37 ming so'm. Yaxshi. Qanchada o'tsa? 75 so'radim. 75 erkak. 72 so'radim. 72 ming so'm. Ne paroda bu? Alatovskiy paroda. Alatovskiy. Yaxshi. Qanchada o'tsa? Ship. Aka ba'zan aytmoqchi. 70 bo'ldi. 70 ming so'm. Qanchada o'tsa? 60 ming so'm. Qanchadan keyin balar? 70'ten de olur. Olur 70 ming so'm bu. 70 ming so'mdan jalan erkekleri ekoteng. Yaxshi. Qanchada o'tsa? 75. 75 ming so'm. Erkek narxingizchi? Bu tolu ekoy. Ekotenglar bir. Pulda 75 ming so'm. Qanchadan da o'tsa? 55'te, 54'te. Urg'achi erkek. 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 54-55 ming so'mdan ketdi deydi. Yaxshi. Pul dela o'sha, ha? Pul shunday deydi. Qancha ekan? 70 so'radi. Urg'achi emas, erkek 70 ming so'm. Bu eko bo'lsa 70 ming so'mdan. 70 ming so'mdan. Qanchadan ekan aka? 75 ming so'mdan bular. 3 baş 75 ming so'mdan. Ulcan tatlı. Qancha dot? 75 ming so'm. Qancha dot? 70. 70 biyaldağı 75 ming so'm. Ildı tushib berasizmi? Je bo'lishi. Tushirsak bo'ladi, tushib beratgan. Qanchadan ekan? 75 ha? Bu bo'lsa bu 75 ming so'm ekan. Qancha dot? 80. Bu bo'lsa 80 ming so'm ketgandir. Bu zaman bo'lsa kechkin kelmaydi. Qanchadan ekan? Qancha bosh nersniki? 3 baş. 3 baş. 100'den deydi. Ha, nar жағынан ба? No, 3 öve. İyi. Atom ne an görüp düz göz atsa qanday da otpayım mı? Oldu. 100 ming so'mdan tondir. 3 baş şu жерде. Bir yaştan var bu yok bu? Bir yaş. Açtı. Açtı. Telefon numarınızı veresizmi? 74 84 05 05. 704 84 05 05 qiziqqanlar bo'lsa 100 ming so'mdan. Kim yo'lov? Hem bitke tushib berasiz. Tushib beradi biraz bo'ldi. Ata qanchada otasiz? 100. 100 ming so'mdan. Bir yaş var mı? Bir yaş. 100 ming so'm. Qanchada otasiz? 90 ming so'm. 90 ming so'm. Siz qanchasi otasiz? 90 modeli. Buldele. Narxı değil o şu. 90 ming so'm. Yaxshi. Qanchasi otasiz? 100. Bir yaş var mı? Bir yaş var. Yaxshi. 103 gol. Az gelin o.
103 ming so'm ушул. Bundayin 103 ming so'm bo'libdi. Bayka birdi tug'anmi, to'ylakmi? Bizde tu koygan mı? Yoksa. Assalomu alaykum. Muloyimda. Bunazın 103 ming so'mga ketdi. Kaç ekan? Shunday bo'lib o'tir. Men bozorga qolgan qo'yib berayinchi. Просто mayam Bazı qancha? 110. 110. Qanchasi tut? Birde tuğan. Birdi tug'an. Boluş qanchami? Oşol 110 nele boldu. Bolor, Bolor nele aytı. Yaxshi bolor nele. Telefon nomeri aytasыңарбы? Çok murat kaldı. Bunday ötüp ketdi. Aa. Bol, sodаңар болсын, 128. Boz. O, iç şongo. İki. Üçüncüsü dedi tuğanlar. 128 ming so'm. Yaxshi. Qancha dotsya? 100 tane. O, boz emas. Baylanganı, qizir. Yaxshi. $115 ming so'mdan. Qanchasi tut bayka? Qanchasi tut? Birinchi tutlar. Yaxshi. Nerede talashyapti mana bu uyda. Mana bu uyda. Sodazni busbaylar, bu yoqqa tartib beraylik. Resimde bilmiyorum. Qancha dots? 105 ga berem deydi. Tutu-chu. Tutu. Qanchasi tut? 6-7. 6-7. Yaxshi. Muzolu. Muzo surg'achi erkek. Erkek. 145 ming so'm. Tutu qanchasi tut? Birinchi tut. Süt qancha berib o'tadi ya? 8 litr. Yaxshi. Anda mes hozir to'g'anlar sizlarga buqalarni tartib berasiz hozir. Video like bas, kommentariy yozinglar. Qancha oldi bayka? Bayka qancha oldi bu? Kaça 106 öyle 106. 106'ya gitti dedi. Xazayinlar bor ekan? Satılıb ketsa kerak, keyin bozilib qolibdir. $105 ming so'm. Jashi-chi bayga? bunday qarmab 1 yosh tashib qoldi. 105 ming so'm. Qancha ekan? Shop. 115. 115 ming so'm. Qancha ekan? 110. 110 ming so'm. Bu zaktın eğileri çok da beliksizdi. Eğilerin bilbeysizler bir. 110-115 tane. 110-115 tane. Bu zak olsa başka bir oyunken. Kaç ekan? 125. Jaşı-chi? 2 yaş bolayında kaldı. 2 yaş bu oyunda kaldı. 1 yaş 8 ay oldu. Ha, yaxshi. Tuğandar ush menen bu zakты bazarda jeyindiqtaymiz. Keyingi videolardan görüşkөнчө video like bas, kommentariy yozib turыңыздар.